tariki 12 mweri jwenana mwaka jwa 2024 na ingukugwata ugeni kirinte tochio tucherutha mugwanja Beta Maureen Kinya. Tukiambiriria chio atongeria mwanya ndene ya kaunti ya Meru ni boritwe bethre bakiguna akariba kaunti ya Meru na batige kwiguna bari bongwa kagitene ukau Kinya mbunge ya seneti ni rombetwe kagitaga kwaririria kwengatwa kwa ngavana Kawira bakendera rutere noruriku. John Thiga ni akurikithia chio. Atongeria kaunti ya Meru bombete kwiwa bakirombo tigiri bawikira mobatuma mwingi mbere bantu bomba kwa bakithina mbere na kwibendera babongwa na miji yao narinde to kuringana na timu thikithinji uri mu biashara na musiasa aga kaunti ya Meru. Kaunti ya Meru thai na manto ja impeachment na kira igurirwa atukwira leaders betu bekire plight ya Meru imbere na ituko hope impeachment tutukurega ni constitutional mandate ye assembly lakini tuliuria atiri igita riu rionthe bakara batomba kuiganwa kethea batomba kuiganwa then dai atwite njirengi kethea i president and so vuto choke election kwena nene baba inginya batu no twite nyanga bane ukai nambi twite turungame to wini anto baraba isuba na tukuga kintu kira ki muhimu ikuita unto bora bugatethia raia ukeja kwithirwa ngavana ore by impeach the thai atekugwirio atukuria thina imbi bataiganwa mwanke gita riu thaiji manto jetu jonde aja kwami no to marumbano yaja ri impeachment uti budget wa approve utembi Meru ke gucoka nyuma every day na very short time gucoka Meru umenye budget yethira mweri jwa kinya jo tandatu kwirma marumbano ja umbecha budget dire on the brage 14 billion ke gacoka kairi na national treasury na hotero kana enkero yo kairi kwa bara bakuruzi bau ne Ameru na nkwira Ameru kairi kura timantu na enemiti nambi kura ni expertise uri muntu uri okuringira kura tirazime oringire muchore oku ringira muntu uri wije aina akiri ekugwatithania itukurigara na atia ngavana wetu alemero aremi kabisa kugwatithania MCA bana nambi imbi na thina kiuria kiu kitirombo chokeka atukuga twiringe election tutagenya ume na tactics cha antu gukara tumenya niki into fulani bitikombo karika ni areno ya kithinji ni ombete kwigwa ikiwata mbaruno ura wa MC wa Nyakiwesi no Matini More kiongozi amana mwandiki kireke makana opea kaunti ya Meru Franklin Karuti na raba kiara kia thoni kimoba ombete kwigwa bakiromba kinya mbunge seneti kagita kaumba kwigwa ikithikire muswanda wa kuruta ngavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza Gitini netigire tikomba kwigwa ikendero no tere ruriku indi ni ombe kwigwa ikithikiria kirero kia Meru mantu asiasa otoka aregwa nyama na nkwira mutano cia kiongozi Ameru iba kwenda gwitirwa ngugi Ameru iba kwenda roje iba kwenda barabara iba kwenda cibitari cithondekwa indi nande woria mantu jau jonthe gwa karatia. I want to tell the Senator of Kenya today and to Senate Meru ekuthangika for some time. It is the high time you give us a solution for Meru, and I'm saying that without mincing my words. But we will occupy that Senate. But to renda opera pothikire Meru na pothikire anaba Meru. Towe nandu. Kwa huu utekuremera itene vi waewa miaka 10 tembea enda jute sawa na waewa miaka 5 waremwa kuritira antu ngwe bura kwagirite hata wewe tunapiga teke tunakwambia songa kando tuegeronge kwamba kuritira antu ngwe bubweya isasa gate sasa antu beto lakini Murungu no munene Mheshimiwa wenu Githinji na aretere wonka nkomia na ande buganyira muringire irwe nawe murume ankwire ibwa yo rathithirie wo rathithiri bubweya Biblia ru atuthitherie ni antu bonthe mantu ya mende nkoroki baba muru yetu twabathithirie bubweya nkoroki kinya uretero garia mamie nu ontorenu te makosa Biblia oroyorerie na ande gatukindane no na aratwe we atetha isasa wa Kiripotera Ndeto cha Weru TV mbeta wa John Thiga. Na bwakuru banthuke mwanya kuma nterecha kibiricha ni bachemanitie nikienda kwaririria kana gaka ijara na ndi baugite bubu ni gutethereria gucokaniria kana gaka kare konekete kuriria bunene maturene.
Imekaza mbele ando ya tutirimanite aja ni untu bwa kwithirwa kanisa ya AIPCA katurategerere tuona mwana untu murume mantune ja maingi tukumwaga tweja kanisene tutinawe tumara na aragi community mwana untu murume akethirwa atigwapia kiri mantu jara tukuga ijo ja gukuria mugongo na ndi tuona bautu tu kanisa ya AIPCA turenda twambirie kuthithia program iria tumba kwaria na ana betu na amwe na akuru be antu arume bonthe ntumurume ari nikenda tukabareta amwe na tubonerie maana kwithirwa bakithithaia mantu productive kiribo bobongo binafsi na kanisene na inyakire community outside na kire ndiguru yetu Kenya. Turajuki position yetu turi kanisa ni untu bwa kuona miaka ngano ne kurukite mbere au attention ira nyingi ya director ya kanisa ya community na kinye thirikari to the ngao shout nonto mwana no tigiri nyuma kuraja in the process twaja kurealize the boy sound no naulira kuraja muno even worse than yura twajukitie mwana mwali gitariu twana kwina ubatu bwa kujukia itagari ara kuona ana bau betu ba the boy shout tukumirindim kana tukumionokia naria ititekiuraga nontu challenges nyingi ira ciejire kucemene na kana ka boy na kairigwa na kaga identity kuma bala nini mwanka kinya watega ciari ba wakuru kethira still kinya boltero arume ibagite bearing na njashia kara kinya mishira tukuma jeke tigirwa ekuru abange betakiri nguge ingi tene tumi bamo baratuika alethi nyababe na families bange paraga mwerekeo kabisa tumbete kuthororia akuru bonthe ba parish eje ya Kibirisia baraba indene ya kanisa yetu ya AIPCA kenda tumbo baretamu na kenda bomba kumenya kanisa ajajo watu ambiritie injira ne kwambiria na tugeta na parish wingi cionthe tukendera parish wingi cionthe kenda tumba gukucia akuru bonthe betha bai kanisene batika kurira na ukithakene nontu wa baingi ba kanisa ugeta ukoria muntu kanisa yaku niriku akura ndo AIPCA lakini wengo ateta kanisene nontu bwetu mikeu kyo tutuma wona tudithitie mantu ya kwithira dene ya parish yeji tubetete bonthe bejamwe na kenda bomba guitanwa bamenya kanisa imbi thwani riri katwonere kana gakaiji bara twina bo kinyanja cietu bakumamira buru na itukwenda bokira rira twaweta ntetu iji tugwacia cinjiriria ikuru betere mbezini bauga tunganane na irogana kaiji kena mere na ndi tona atire kana kage tweta bo kaga kathirikiria buru kwa hiyo tugire atainga watu taweza kufunza wale wamekoma katujukiria au kirana bara twina bo nikenda twambaniria nabo. Minister mweru wa cooperatives niwe Wycliffe Oparanya nethiritwe akiuga agatumira rwangi rwawe nikenda kugita twanya twingi twa gutigirira yuthi kana nthuki mbithi ni bakuona ngugi nkuruki nethiritwe agichokira Rais Ruto nkatho ni kumwagitiki. Abantu banyasaye mulembe bosi. Amjambo nyinyi wote. Haya. Wale ambao pangine nimekutana nao siku ya kwanza. Kwa jina ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi ni Mluya kamili. Baba yangu ni Mluya, mama alikuwa Mluya, babo yangu Mluya, kuku Mluya. So mimi Mluya ka? Basi. Nilikuja hapa
Na kabla niongee machache, nataka nirudi kwa historia kidogo. Mimi nilipatiswa kwa Church of God. Hii jina Wycliffe ni kutoka kwa Church of God. Na hiyo Church of God inaitwa Emauko Church of God. Bishop, kwa sababu anatoka karibu hapo, anajua ile Church of God ya Emauko. Nore kanisa ithiritwe kibangania ni kenda kurombera nthiguru na muno kaunti-ini ya Meru ithirwa iri na mwerekera jumwega atongeria mwanya ni barombete kwithirwa bakiritira akari ngugi iria bathurirwe. Na gukurukira maromba ake no kugutuma muntu atema murungu achencha mubango wake nontu ni onjira ake ya kwaraniria na murungu. Ogwende kanisa ni ithiritwe ikiromba abonene nontu banthiguru Kenya na mantu mama ithiritwe makurukirwa. Tutatora mwana rutore ndene ya Second Chronicle chapter 7 verse 14. Dira antu bako bakainiya na bairire meya yao ninkoria muongo yao. Tukurungamite mwanya kenda turomba nontu banthiguru Kenya. Tukwirira on behalf of our children, on behalf of our leaders, on behalf of the kanisa and so forth. Amen. So tukumana nyaka taro beromba ndiro kuretete mwathani uroko mugarau awita nareo. Na kulingana na Bishop Gerard Ikithure wa kanisa cha Methodist Synod ya Nyambene aliuga ende kinya akenyane bateri kwithirwa ikimenya ate nireketie na kuriukwa na atongeria bagisiasa na babakamenya mantu magutumagira ambecha na into obia nthiguru Kenya nikenda bithi na mbe na kuguna antu obonthe ende ti kuguna antu kiumbe kinya murungu akuwa maromba yetu ya Kenya. Amen. Gati nthiguru yetu ikethirwa ina thiri. Amen. No te tharike nge yatika. Amen. Tutura tharike muno tukurira muno itukwenda kuwa Kenya is liberated. Amen. Then aliitwa ria Jesu. JNC baigwe Kenya is liberated. Our politician baigwe Kenya is liberated. Amen. Let us come together and save our country. Resources zietu itumirwe mwea yetakire antu bere kana bathatu. Resources zietu cia politicians yake ne zietu twethe ake Akenya ndene aliitwa ria Jesu. Kumegebe North, Betan Class, Chabare. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa.
Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinais na the best futa live on SuperSport. GoTV. Love it. Kwatogeni oringi kiri nteto chietu cheru thamu gwanja ngichokera na chionkuruki kiri kuria mwana kiumia gikenda gitari ni akurita na mantu jegie kuithwa thoa kiri twana. Ndenda twariria mantu jegie mtundu kana kuithwa kwa mwana. Na ndenda kuga uju mwana akeja kwithura ena ntundwa mwiri jwawe imbiomba kwithura ituma mwana etho ena ntundwa mwiri jwawe nontu gintu gikingi nwithara mwana rimwe akethirwa ena ntundwa mwiri no kagia ntundu ijiciai na nkauga gintu kimwe uju mugerere onthe ukona mwana ukue na ntundwa ndene mwiri jwawe gintu kia mbere na iko sibitari ategwo ni kinu ntundu acie mwiri. Gintu kia mbere mwana no ethirwe ena murimo jwitawa mungaru na mbuge mungaru ni murimo jumojo chokete muno kairikiri maisha jantu areo kwithira mwana arithwe na mungaru akakara agatirito into bibinge muno na mbuge uju mungaru ijo chokete ka murimo jo twitawa scabies ijo chokete kairikiri antu mbere twajuije murimo jwa kitambo ende tha ijo chokete kairi mungaru jure antu baitho agatigati kabiara naja atu baba ingi bakara muno bakira wa yala jibe nayo ende mungaru kana jo tweta mwale jungu eta scabies na murimo juu na ateumba kumenya mtu enaju kiambere murimo juu gitwa mwale ajo karajo iko atithana irua ukiethera mtu fulani nejere kwenu na ithoaga kumau ungiambiria kuithwa kumau jo etakiriana kumau jo makiriana jo asunga kirithe ukiethera mtu wonthe ka kuithwa na natatu ba kumenya we na murimo jo mwale gintu kia mbere murimo jo mwale ukiethera gintu kia mbere ethra imtu antu banene parabe na juke ndene nyomba ukiethera etho imwe ekuru arisi thwa mono naja mtu makariro na mtu akaraku nthi ukethera mono etho imwe kuru ichithwa mono na gaitika nyonto na ntomurume nawe ukethera ntomurume nawe mono aicithwa nkua mono na agachoka akaithwa area musibi na kuma au ukethera mono murimo mwale mtu aithwaga mono utuku kurukie muthenya na kingi na kio mwana mtu na murimo mwale
ukethera wicithwa warikia kwiria kana reo ringitho iroji irio kwithwa mono ngurukie mbere wita kwiria na murimo juju mono kire antu banene irio tukamenya ana bakube na murimo omo wale no antu banene bethwa bena ju bakomba kwereza unkuga na ujukie history wona ngina kana ethe na kwithwa aunda ugira irio menya mwana oku imurimo omo wale kana mungaru jo muchumbura na murimo juju na ju kwajukia kindaktari eta akomba gutegera akomba obwira ora bukaura urangu chienu akomba obwira kimiko ora bukagira no nyomba akomba obwira ndawira bukanywa na bira bugaka na murimo jou tukomba kuthirwa ine baba ingi bakarete ajuke tha mwana akarete amware mieri 3 kanena akira iyalaje nayo iyalaje ukariga alaje gitithira kigena kyo gutuma mwana ethora ici twage na ntundwa ni akethwe na viral rash no mwana no ethwe na viral rash akara ici twaga na gukiuga igintu akurea gitige muthukagira ko please kaya kutha mwana okugo ntundwa ona ikara na chio mono tendo muche cibitari ikendomba gutegerwa etho imware na ju kana ithina ingi na chio chiotuma mwana ethora ici twaga Ngatho cha mwanyi kugwatanira na bautwe kirinteto chetu cheru tha mugwanja itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbita Maureen Kinya.